Mu karere ka Nyamasheke umusaza arakekwa gutema umwana yibyariye. Breaking news: Nyamasheke umusaza w'imyaka 39 arakekwa gutema umuhungu we amukomeretsa bikomeye cyane. Mu karere ka Nyamasheke aravugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 39 wataye muri yombi nyuma yo gukekwa gutema umuhungu we amukomeretsa bikomeye nyuma y'amakimbirane yari amaze igiye hagati yabo. Imbwe byabiri mudugudu wa Nyamurira akagari kagasayo umurenge wa Karengera kuri uyu gatandatu tariki ya 4 Nyakanga 2026. Amakuru avamana ku gace avuga ko yitwa Ntibiyizi Fenias imyaka 39 akekwa gutema umuhungu yitwa Dunia Eric imyaka 30 akoresheje umuhoro nyuma yuko bombi bagiranye amakimbirane mu rugo rwabo. Biravuga yuko uwo muhungu yaraje wabo maze hagati y'abakavuka ubushyamirane bwaje kuvamo imirwano ikomeye cyane. Mu gihe cyayo makimbirane rero uno musaza ngo nibwo yabatuye umuhora gukubita umuhungu we bimuviramo ibikomere bikomeye cyane rwose hafi gupfa. Abaturage ku kanya base batabara wakomeretse batamujyana byihutirwa ku kigo nderabuzima cya Mwezi kugira ngo rwose ahabwe ubutabazi bw'ibanze kandi vuba. Kubera rero uburemere bw'ibikomere bye ako kanya basamuriza ku bitaro bya Bushenge kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga byihuse. Nyuma yo byabaye rero inzego z'umutekano zitabara zita zifata uyu musaza Ntibiyizi Fenias zimujyana gufungirwa kuri station ya polisi ya Karengera kugira ngo akurwe pereza ku byabaye ndetse amenye n'icyatumye atema umuhungu we mwe n'ikano kageni. Amakuru yibanze agaragaza yuko abantu bari basanzwe bafatanye amakimbirane y'umuryango yari amaze ngigi kandi kirekire bikekwa yuko aya makimbirane yatumye umusaza rwose yegura umuro maze umuntu akamutemesha mu mutwe. Kugeza ngo pereza cyakomeje kugira ngo amenyekane neza icyateye amakimbirane nuko urugomo rwabaye mu gihe rwose wakomeretse wakomeje kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bya Bushenge. Ngari ngo kurenge byabiri mu karere ka Nyamasheke mbagana ningi ya breaking news nawo njye bagezeho ndiko Mwenyabare Obed nayo ngi ni isoko y'amakuru waruteza amatwi. Obi time.